Kan Nagaland Baptist Church Council NBCC kabalang ka kanhul na ni kaseng ya trailang jang palat khasan spa tali ke balang Baptist hapo Nagaland kala kentai ya kajing terwa ja kaseng BJP na po Nagaland hakabakala terwa man penkhut ya ki kampau na ni ke plau jong ki yumani ke badan hapo Nagaland ya kabakala bu man penkhut ya ka khatwe tarik matau benai ini ke penkhut ka long rangkap ru ke penkhut ya ki pat ke jakamani belai hakatai ke jela Haka kerua bala pelaj mata kasngi ke NBCC kalaong. Ba ka yaro ya kani kejing terwa jo ka seng BJP Henry. Ka kentaj pat ban priang ya kani kejing terwa jo ka. Bat kala terwa ya ka seng BJP ya po nagaran ba kani ban pej ban kemi. Ya kani syak penstem ban jeki kristan nani jengki balang kristan. Hagi pat ki benta jongkari India. Ka NBCC kalaong syuk-syuk ba kamkwa ba ka seng BJP kona pengkut ya ki pelau yang mani jongka. Hendai ka deban pej segi bat ki benta ke pasal eben ki kristan. Ini ka keruak khabar kala angru ba hapori India. Hakini ki banai ba ki senam ki beradab la UI ya ki syak leben ki kristan keleng-keleng jongkari India. Haka ba ki mani ki syak penjot ki jakam de blai ki syak pentut bat wat ki ngelam balang kentup ya ki father ki pastor ki sister bat ki wi pat ki ngelam balang le ni ki ngelap ki syak penstam ban ki syak pendik kila syak takti haki babun ki benta jongkari India. Kumta kum ka balang kam sude setiapan priang ya kani kejing terwa jongka seng BJP maupun ku ya ki pelau yumani jongka. Haba kentai ya kani kejing terwa jongka seng BJP NBCC kala ong bakani kejing lek jongka kamnan jas no bat ka pesan partai ni ke politics. Hendai ka draw ya ulai ni ka buy ulai. Haka beri bakajing trekam ke balang bat kam juru baki seng sanhi masima. Syuk-syuk kani kekenuhan balang kristan apa Nagaland kala angru bakam lay setia ya ki political party bakin pethak dan penmi kenuhan hukum ya ke baki khun jangka balang dan ikit khot jangka balang kristan ki deban lea aga juga pon nak liang ke NBCC ke kenturu ya ki balang bagi deban lang ki pikir bagi pengor ba haba ki political party ke terwai ke jing terwai ki hukum kini kini kalong kat kum ka kru khabar bala pelai de Reverend Dr. Zau Keyo ubarang channel sekretik NBCC wat Reverend Dr. Mar Pugana ubarang presiden Jokan Nagaland Baptist Church Council.